Tanya Assam one of the most famous Jubin Kirk hadoba cheng history mai si lak tau cheng na se awang apua kem nangoi le lak cheng na se muran de yupu torang hadoba ia salok puni che yang boy ma pu cham takasang pan de cham yang ke yong mulim bulan de cham yang ke ani ba cham ma pu takpa ten balan anu school fees si phau kulan ma pu inok to pai bura ki nam no yang ke hadoba cheng khunya lak tau cheng na se kem nangoi le lak cheng na se muran de hadoba India ma mabu singer lan ngon yang film actor lan ngonang yang celebrities lan ma ngon yang boy hado ba tanya Jubin Kirk jeng ilang ngonang ia leaderbu yang boy hado ba mabu singer lan ngonang yang celebrities lan ma ngonang mabu lan liu linang alau ngai lang yang boy hangge hado ba Jubin Kirk famous na memusi ma Jubin Kirk ia hem salok puni je yang boy mabu social activities landa yong involved na meng ngoyang ki 1990 ma Jubin Kirk 1992 ma Jubin Kirk jing hem wangpa album ngayo tau hibak ma Assam situation mai yamai bango alpha hayang sokali lan mabu crashing na meng haki ngo hayang boy tau hibak ma ada babai su Jubin Kirk chahe jare tai ka lakhem chahe jare tai sipsi lakhem e jeng hem bangai haki bungbu hake lokpu jeng na se ada ba hepak mamu ia yong Assam mong ma yong famous na meng ngai ada ba hem kai ia wang ba hem Assamese iman Assam ngau malungbu ada ba hem kai chahe jare hang ka tai ka lak hang ka tai sipsi lak ada ba jeng nhiều tamu ki lokeng ge wanya ina popular na meng bua 2000 ma meng wang yang ge hi yang ge yong hit na meng bua Assam mong bo ma yang boy hadau teman India khongkam bu ma hit na meng bua 2006 ma hit na meng ge hi yang ge hadau ba ya li si bu ba hindi hem hadau ba gangster film ma bu hem hayang Chris Semenbo film mau ada ba deal tu sibu hem lokeng ge yong ada ba ma famous na meng pu hipak cha ma jamanu Jubin Kirk Assam dembu le e yang ge si nang hang ne si gama ang ba e ang jeng baulak hai wong pong aja yoi ang jeng ma ngolak sunang aja se e yang hayang Jubin Kirk 40 phai nyai bu language lan ma 40 phai nyai bu alo language lan mo ear hem lang hem lokeng ki sa ear singer na meng bu sa na ye mabu music instrument sinang hadau ba alam pan menyi dengoi sa ear hadau ba kong bu mana ngoyang ki sa hadau ba inang hayang boy hadau ba hem lok jeng capacity sabta ear recording na meng bu hadau one time fees hadau hai tau ngoyang ki se hadau ba jeng manager jeng muhuri ba kai ibu hadau ba teman senglak ni nang siang aja meno ia caki bu singalan ma kanung ni orang yang boy hangina famous na Assam nye na famous na meng usima hepak tawanda hoyo balan pai ngai hoyo balan pai jam masut siang aja maha iman pai idea share na meng anu mabu mong sang mong meng jengu haki dai ngo sina anu hoyo balan sa ba ye je hyang boy mabu auto driver lan hayang taxi driver lan phayu ngai yang ni li bak iman phai jam ha jam yang hyang iman mong sang mong meng iman hangi ba mong di mai bu ngoi ba anu tau iman share na iman tai tam tai han bu chú định tệ tâm ta hàn ở cả nhí lâu hay bạc cả ngôi anh kia xây yang kia xem ở chấm mình Jubin Kirk chừng nóc sâu đây chỉ cái mà hem lần bù ở đâu bà studio đây mabu Kadalan hospital mà ở nào em man ngon anh kia sẽ doctor lan chừng silip yang ở bay jambu ngân chia bau jambu này xem ở chấm ở vậy college fees pha yok bang ngon anh kia school fees tuition fees coaching fees hadau ba gibu mabu sangsi yang Jubin Kirk tang da kada mabu jem sinang hayang boy se cha noi
Jubin Kirk kaya yakeng me ye mulan ta sui bu yong bu mulan da pha ye ngoyang ki sinang hadau pa ching na sa Jubin Kirk nyai na famous na mengbung inang sianga over Assam da yang le yang yong mulem bu pai abai hadau pa ma e bu pai pai yang singengan mu pha ni hai mu pha tekla ko pha e yong chambu ambu kanting ma yang yong mulem bu kai Assam kadalan da efek na me ngoy abai hadau ba nyoi da hadau ba Jubin Kirk pai yang jam ngoyang ki sa sianga Jubin Kirk kaya mabu nahalan yu pa yin ang bu ano wa ha toi halan cheng nahalan iman pan manga da ngoi sa etop na me ngonang sinang etop na meng bu sa yui paula kai sa hakia yui nok cha liang tau ma ang tau ma e pawa ang bu ha yang sebelam pe lai nya bu hadau ki bu de bu ngonang etop na meng bu sa hadau ba e nahalan pan manga ngoi etop na meng ngonang ki meng yang ngonang sinang ni man tau yo ma cha tau yo ma naw ya cha ka cha li semen pu na ha cha hadau ba Jubin da over e tôi mà bu la e gì à vậy hadau ba tôi trong bu la e gìวันda tau naw ya cha de yong meng mi nong ma a na ngoi ang sau si bu nge hadau ba nge yang e kot ma fight na meng legally kot ma tau tam hadau tau e top na meng ka tau u tau ying tau bo la ka se kot lan phai te ngau yang e hakia bawa ang ki sa ibu hadau nginang hadau ba li lung bu ching na sa hemlok bu sa ne che sa tau e so ang ba la lan sa bu e lung bu toi mai cheng ngang tau ching na e da real life hero sa ibu ngin kada ma bu real ateng ba hero ateng ba naw mai sa kadong yu ma bu yang India nyai na India kadalan na e da hake e si bu nginang April 2013 mà e hemlock lak ching na sa new ching cha da pai alpha lan da hadawa among lan ngonang paulan ki bu hadaw asam mango bu hadaw alpha lan hindi hin asamis hem sa lok to si wan da e anu mana awi si tau yesem music ma hadaw ma yoy language anang ya music ka cha si ang tau ni e the warning phaya boy hadau pa Jubin Kirk Hindi hemo lokeng ki se yemi siang tau yang phai ma paulan na e bua nanga la kep la nang da sa ji la kep la toman warning pha bua hang na ye chai bu si wan da e hadau ba da numan na kep ok ma kep pha si yang ki si bu chai na siang jam no hadau ba tau yang phai ma Assam sokali e da security ya phanang si uda e da security wong bong ye che ja ada ka da ajeng fan hai jeng security wong bong aja sa e ibu ada wong nginang tau yang phai ma atan he ba atan jang wa yang ada ba Assam militant lan alpha lan e mane jamano Jubin Kirk da ai tawa tuman tomanu nang da yoi naw man ki hai te nang gi se e de kan bu ngau mong ta meng se bu ki bu ngau hakie Jubin Kirk te yang gi se bu hadaw nginang taw yang phai ma cham hadaw ba Jubin Kirk li wan dio hadaw ba alpha lan e de triput na meng bu e li bu de sa pa yung e man nyan bu hadaw tamana nginang mabu report lan kaya hadau ba alpha lanu hadau ba Jubin Kirk libu de imano mong meng bu mong sang bu mukphi ngai bu imano hakia ngoyang ki sa iman kaya nyan bu hadau nginang auba mudi sokali kaya Assam de CAA si bu wanglam pai hadau ba da yong yemong hadau ba Jubin Kirk ka siang e ma boyanga mabu kadalan protest na meng hadawa yemai sa engwan jengyang lam keng da ki kem yang ki si bunginang siang e hadawa Jubin Kirk ayan ma engo ayan ma engo hadawa Assam da CA wanglam pai na mentam sa hadawa la yombu hadawu nginang 2024 ma hadawa Modi government hai no hadawa lana 2024 ma Guwahati ma flyover
hado ba lam tok to lam pu ki leng bu de nang flyover sa timabo ma ki ngi nang rail ke song ma ki bu de bu flyover leng lak chung na sa ma bu pe aka bu lak nang ngai ko ha de me hayang boy hado ba Jubin Garg ka pe ya aklak hado ba pe ka ya ma bu oxygen phanang ano alo ba pe ya aklak nyoi ma hado ba flyover ha ka leng do sa hado ba sokali da ha ki ya nhưng ở đâm bu hayang la yong bu hayang ha ka ta sa e la bu ka ya hado ba sokali Central government hay Assam government mui engau cha yang lak yang ge si bungilang isa ni je yang bu e pe ukara ma bu yang hado ba da against the menga yong bu ma hado ba Jubin Garg ko okeng ge sa hado ba mo ka nginang hayang boy tini alo film actor lan actress lan ma bu singer lan famous kata lan hado ba lan kai aching hanoi hakia sokali yimai belung bu tui sau da yimai hadawa menchu cha se ekama imana kanong ting ji India ting ji oklak ano kanong ting ji oklak minang hayang boy aching ha boycott na meng bun noi nang haki wai su cha se kan cha ima chingyang lam geng ma ngwan bun noi ning ning tiang ai napa film actor actress lan celebrities lan ma kia haki udan ning ning map yu bung inang hayang boy Jubin Garg ka hango ye tai ba sokali du hangi ba ye ting ya ba direct ngau bulan kongkem ka ma hat pang we wi kum lak tau jeng na so chon me nang ma bu sokali lan du kia ye ting bu da ye ting se no ting bu da ting nang ge se ha kia ting kha ka ha kia ngoyang ge yena hayang boy ani ba jam ma bu celebrities lana sokali phai he jeng bu sokali de ngau wan ta ilak noi yong nyam bu hadau kai sokali phai la au hi ba film actor actress lan yang ma bu celebrities sa kada yong ac bu kada cha de ngorang iman de bu ngorang iman ki bu haki sokali sau ne nyam yisu bu iman haki hangoi ye ba chu phangyang phai ki ngo bu de haki ngo bu chang na sa karo yu ye mai bu nang hayang boy Jubin Garg ka haki ye che ba ye mai bu de ye mai sa mai bu na mai nang gi si ngoyang ge hayang boy Jubin Garg iman hang ka ye u si India ma kisan andolan che yang kaham yang mai balan iman sokali phai protest sokali lembu wang lam mai su se against the meng support ne meng au hi pau message me eji ma tutor ma au hi pau yin se bungilang film actor lan hayang a jamano ma bu ladak hada ba ladak ma ki protest na meng bu mo au yi jam se bungilang ane ba jam ma bu kan ma ane ba jam ma bu kan ma hakibu sokali yimai sa la bu da achui ba lan phai ye jam ba sokali phai he jam ma haki iman haki ngo bu ching na sa hadau ba Jubin da ki ye chi ba iman hak ngo bu ching na sa hadau ba ma bu sangai man ba na iman no ki Jubin da ki ngo kama India ausun na sawi ka ro tai ha bu sa ibu nginang hayang boy जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Wishing you a very happy birthday. आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कभी इन्हें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो। E20 hayang boy modi birthday ma bu kadalana wish na meng bung inang vot than na line de yong ki modi de wish na meng lak chang sa modi nok sa ma line up na meng bung inang hadama away WhatsApp ma away tutor ma bu grow doctor grow nyan bung inang hayang boy ka ham yang mai balan sau si bu flat na meng ka da sau si bu hayang ma bu ka dalan sau si ya deng bu awo yengi ta awo yan hayang boy hadaba mudi birthday hadaba yan boy ba hai merak ba hayang boy ma bu cricket won balan ane ba jam film actor actress lan ma bu celebrities lan imana hadaba da wish na meng na pa line up na meng bung inang hayang boy au hi achoi ba au yin achoi ba sang apong bu ye mayang yong mulim bu kaya je ma mai a phau cha bu ma bu ki bu yeng yi bu ngonang siang teman India ma
E20 petrol si bu awanga E10 si ngai bu sa E20 si ang tenang mabaya ngai bu hada ba tang mo awo ngau voice raise ne yemeng si nang au hi ba ngau ngi ngai hada ba tang ba E20 kaya mabu kari engine lan mileage mai yeba anu engine awang bu ki awang nang ayok se hakia mabu kari maleklan motorcycle maleklan hakia ibung inang mudi party da ba mabulan na chu ma ngau ngai party wish na meng bung inang sa hadawa u hake singaman balan na ibung inang haki u da fight na meng bu ching na haki u da toi ha wa lan ta ye chi kama public chu te bu ka da hadawa chu bin ko ngoyang ke siang ke dau ching na se changbu jambu hemu lokpu yu budu phabu wa ha toi ha lan pe u jambu hadawa ching na se Eliwan na kada sen jemulak se awi te yang boy kadong nyu ma lem su ba kada cha liu de kada jem wang bua world record ba lem su ba na number lem ye chi ka ma pli su ba na ngai bu ni na hado ba chu pin ko liu de tawa e toi mai lem bu ka ya hado ba kada jem bu ni na Hayang boy mabu film actor actress lan celebrities lan seka talap piri secret ki bu ye chi ma haki bu toi meng ba hi ema na promote na meng na advertise me ma bu ads lan ma ki ngai bu ngenang haki bu wa ha toi ha lan phai ye ok ki sang bu lan bai support na pa bu ye meng hyang ba ma bu si ka tala phai tawin ki bu ba advertise na meng na pa eman ma song song alak bu ngenang yo ki sang pa lan da cham ha bu na lai ma hyang boy anu mong sang lak ki che Jubin Kirk ki bu cha ingonang sunu sut si bu film actor ado ia tiang anak hero na ngai wang nang sauda ia kunda ne si ngai ngobu tiang anak ba hero ne si ngai nang ia lockdown he pang ma bu hado ba yoi nok te ji laklan da pass ticket puk na menga kari hai na menga ka da ha dok ta yoi nok nyu jing da yoi nok chat da yoi nok yoi state yoi district yoi jing da kia e kaya ma bu kadalan lenga yi ta mokeng ge si bu hada ba suno sutu ge yo ki sang bolanda lockdown he bang ba yong jambu ngonang anu cha pe bu ngonang chupin kar ko jambu chang ko hati ma bu e mission bul noko hada ba covid hada ba lockdown he bang ba sogali hospital lan ma ling yiwang bu ching na se hada ba e noko hospital na meng tak ba ten balana hada ma angyang treatment ya sa inok mission bu noko sokali da hki phayange lockdown he bang ba ane bajam tiljit sosan se bu hadaw ba singa kadang onang ek film moeng nang ia yang boy siong jeng ba ia hemlok nang film chai leng wang onang hadaw ba tiljit tusan semen bu kadaw ma bu hadaw ba kisan andolan hadaw ba kaham yang wai paran sokali da iman sokali wanglam yesu iman jeng kaham yang wai upai subu hadaw ba wanglam vurol pas na mengak jeng na sa hadaw ba iman protest na meng wanda hadaw ba tiljit tusan o iman pai jam yang ki se bo hadaw ngirang ani bajam prakas ras semen bu hadaw ba south film kunda na ngai long bu payong hadaw ba yung famous kata hadaw ba public chute anu sokali yesu bu da ngau bungai bu hadaw ba iman si silam sipli hengonang yang boy alau hadok tu bua hadaw public chu yete bu celebrities actor actress lan yang cricket won balan imana yo ngen ngonang yang boy hadaw ba public chu mayang yete bunginang yang boy sa ayan mengobo iman beli teman ngiok pu teman chayok pu hadaw ba iman beli ngorang se jamana tau pihage tau ba ngai ni iwan da beka iama hadaw ba lan beliu public chu te ulan nginang tau chengna sa hadaw tau chengna haki u naw mai ilak pa ngai na tampa sa India kadong ba naga kadong ba kunya kadong ba haki teman yu puma wong nang lakyang tani bu ngau